ni nang le tum hoi pen ka chuning ri ji kang tung ya thelap alam thelap ngelo majok le la sokam ke klem aja kong bang du sita abisar bang jor le teron arong asor radapan abisar ahopet abisar piserang nang po lapen along le tame alang le tumhan kaya teng alang ka jut khol along le la ho dai na ku si ni le tu pini ferang ke ahin pen kapacity tu lo cardio nang lo Thomas Council IEM pemosing tiso kanda pacini ang tu lo lapen kala competent authority of land acquisition kala joint secretary in charge revenue alang lipan tabe ni le tu pini lasu al ferang ke ahin pen le tu pacini tu je prap jin pen abisar bang pinang po jorlem terong arong asor radapan lalu lapen aku lapuson dakak jinglit tekai ke chokchi ko bang dil tum dam ne ke tong thek lapuson dolan National Highway 29 widening of 4 lane ticket 6 amlukhi abojara longsing de karitang longsing de pu abang pu ahem ta lakrong clear tuan kroy pun putamasi berandan ke ponti den lo setame isi ning on ning duk me lang la phelo je hala solong le ahem pia bange la ke par lu ponpe pomat hasu annam bange alang le tu pi pedel hala so annam bange pi pedel Tasi adimak long kilang nama teng itu kilong lang melo itu lo hala berendasi picor watan ka. Lasi isi interesting ile tu manghune be laso along sing be I have arrived and dampen haladat 200 meter paru ini amitar sosecek amluki sports association kudo hala bangke dak along amen dul compensation land acquisition a compensation along amen ko jala tungke la dak long clear long uri dulu ko so sila tuwara rai long bang happy a happy pe anam pc pon pc hala 200 meter ka hello ko so si gitu dia lo lasi la hello long sing de along le dak along le dak nomor 84 lapen pata nomor periodic pata nomor 36 lapen land area along lake itu 0.0235 lake longsing bay kalitang longsing bay along lake itu tak don mali tum jirpo tu rara tu ahem merenda jang si polbrin lo puta happy arningan si dak sakai ko ya gari ke thelak 120 30 akake chat ke thela di komaban pusia dak dolo national highway NHIDCL tu abang poda mini dak tu dom tak doji malah so hemalo arni rang dak 200 speed ke dam ya gari lo kasi ko ansila tu ke claim asincere lo national highway tu NHIDCL tu kuansi asincere lo lapen kala tu kuansi asincere lo dak nang tu rat mat adamon kirem kan olai make take kadui dak sini lo right to fair compensation and transparency in land acquisition, rehabilitation and resettlement Act 2013. Nasi hada kami ngilo kente right to fair in thiri anampo transparency khilimili ho janampo nasi a Act ka bunai 2013 hala so tengsi compensation ke piniarni rata tuntang ala lifan karji Michael Timuhan Joint Secretary Kala Hala Bangsur 36 39 Atuan Kaparlu Akala Nasi Alang Lihan itu Pini Garji ke Hala missing amunit Kada kari Den amunit Tumpang Amen Atangkan Nang Limat Hansikip Ilo Lapen Kuman Lo Nang Lihan Lasu Antek Identify Nang Kulinya Lapan Ke Pimelo Latung Ke Chong Lo Atong Narab Lo Akor Temuti Asu Lo Kuman Lo Nang Lihan Identify Nang Kulinya nang le nang le ana panggil kadu bawi arona teng tenang lipo sa gero no ke